بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيها بالقيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان يا عزيز يا رحمن ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Puas amban kep memembeli ku salam tujuka am kemun. Tukbal tebi pagsarang syukurin insyaallah subhanahu wa ta'ala ti ani kitebi isab pinagkaswa uwe ni sangim ini. Iene sangim pagpeseban tebi dangan parangan. Iene sangim ganta pagbisarahan tebi si tenged agama Allah subhanahu wa ta'ala amban iyan tagnan ko amban ako memisaralay langkum sampay kaam kemon mapakalihid paasek tebi ikhlasin megdialim pangatayan tebi pegge ibadatin basta ban pesa inggah jenin atat kala gay kew ikhlas gay kew magperembus-bus tuju Allah subhanahu wa ta'ala baya kerukgai tainang azab iyan ibadat na miyaan tekkali silaw dembuli suwe indanan tebi duk inin dudaran wal sinabut ko si kaami yene me atelungan inazab tekkalay si ilaw dembuli tagna pinasulayab ebut narka jahannamin sisiye
sababan maibadat de haji. Yene pagbasare Quran, yene pagluas lungsad de silan Allah Ta'ala. Yene pengurung de si mahjana atau akan pagtabang de si mahjana pagsadakare sinabab amban sabab ga'lai ikhlasin dialem pangatayan demiaan mapaasekin si siye ria atau akan pagpakita-kite bintung iyene ibadat nemiaan 7 kalaatan. So bisan pesaing gibantuk pakaleten bi. Lune kenia pakale ningko, lune kenia pakale pabakbak, lune kesinduan jasang si kusina, lune kesinduan jasang mangan-mangan. Lune ke mag-ekka-ekka, lune ke miaan magdendang-dendangan, mag-solo flight. Basta ni sisitahin, lusi kite bi ikhlasin. Pegetek kasi loden buli, oras inambanan ne kewe kemon kinalasahan nun. Inaanu, ammaanu, anaknu, andanu. Ga'ruhep niya makatabang kite bi elawiin. Malengkan iyene bakas te perehelu tebi. Meturya taulak dunyahin. Adat kala dembua inin. Amban makatabang kite bi. Iyene pakalete bi inin. Amban iyen. Dehelu amban pakalete bi ame hubaya si kaam kemon. Amban aku ne latun sampai kaam tebi balik. Ikhlas. Pangatean untul tebi. Duman ke tebi. Pakale. Tanda ruk tebi. Meke peglola. Duman ke tebi pakale. Tanda ruk tebi meke pagkakat. Duman ke tebi pakale. Tanda ruk tebi iene me makapag sabu-sabu tuu. Miaan duk me iene asin duehin. Cuma gua pakale kitebi. Ganta duk ketauhan tebi agamaten bi. Duk ketauhan tebi iene miaan pamandu sintuhan tenbi iene Rabbul Alamin supaya kita bigay lakap dia tak bulak dunia inin me pong tinai kalasahan menjadi pagsakay ni Saili miaan tara akwe Nabi Yaqub pong tinay Yusufin. Miaan petudyo iene sinekura pinag-aka-aka miaan ganta melikinakan supaya niya takakande. Sarta tek kaniyene me kaanakande miaan atau akan kaanakanne dinaak ne miaan pihap nekura si Misirin anak atau akan nekura dalam Ijipin ganta melikinakan. Keteuahan hepwe nekura miaan yene me mapaasekin. Duman luwe bahau si iye sumagua me pong tineine ne bakas mengelevo iyehin si zaman ne diki-diki. Puasilien tinilaw siya bang ina akare mapihin. Bang pike siya ganta mayam-mayam lahat atau ganta ngispiyah. Yene miyaan lahat Egypt miyaan. Akarin pisye dina akwa metetto ere melikinakan o ebenal-benal. Iene lahat paglahatan din si Palestine. Wetawut getem duisab. Puasa ili kiniluhan ne siye tinekesan ne siye. Pinebelihan ne siye. Ubos miyaan pinaku we Yusuf we nakurain. Las ne kaminin pain ne Merli atau akan pebelihanku. Peggege kampen ne pebelihanku pabalik samantaran gete bo obi iye ne pong tineiwi tamban bi meleisi Misirin inalinan Benyamin. Puasili sini kreto ene bi Yusuf. Dina ako ene si me bataan ne. Dinak pinabalik iene miyaan sinde bakas pemelire kinakan miyaan siga kineteuhan were supaya tebo ore balik haplahat de duk supaya miyaan ga niya bed kinakan de miyaan sarta libre ni iene si mepong tinaina miyaan pagtabot sa ilitek kami pong tinainan silahat Kanaan
silahat Palestine, magtuy inakawe rebang ine kalagihan Yusufin, o amma kami kalasahan, gayni kami ito pinebelihan pabalik sa hingga gete o kami pong tinay kamihin Benyamin pagay pinasan wa ne kurain. Ina siyambong ammain, bahasa pebo ko si ka ang Benyamin sa libin, puas amban ine penulay ko ka ang pemebo ko Yusuf si waktu na diki-diki, sarta ilepas duwe bingebot ko ito yun nagatalab-alab bangtungan. So, given na pebo ko si ka ang Benyamin. Sinambungan niya na may pong tinainam yan. Sa ingi pebo no si kami, wike ngander payamanon ito, tiya ni pinabalik, we miyaan, king miya natawakan sultanin, alata iye ni pemelitin bi ilibri ru kita bewe ni si kinakan. Gana ni pen ni pesurut amban me ni kura sa inin. Sumagawa pen ni pebohon ni si kami, supaya kami mekevel di balik, supaya niya buo kami tapapa terjahli pamilya kami, dugay sa pebohan kami, iye ni miyaan pong tinay kemin inen malengkan iye ni ganta debohan nin, atawakan ganta debohan dembuwa unta. So, sangat magsambung-sambung, sangat sayuli magdiskarte antara iyene Yusuf, antara Yaqub alaihis salam, duk iyene may kaanakan na miyaan, nanaan may pong tinai kalasahan. Pinebo ni, wenebi Yaqub, Benyamin, ganta iyene miyaan, punebi Yusuf, pisikingin, pegge pinasan wen. So, miyaan teddo tenbi, last lecture tenbi, miyaan teddo tenbi, last iyene miyaan, muhadarat tenbi, may kulang maglabi, hato naman miyaan, atawakan di ilaw. Alhamdulillah, teddo tebi inin, miyaan di ilaw. Sambay teddo tebi poenin, laysi miyaan, pain bahasahin man akthara fi shay'in yurathu bihi, bang niya addat no sige-sige hininang, sampay tehinang penungging ne kew, we aahin, we samian addat nun. Lune ke si kehapan, atawakan lune ke si kalaatan, sarta tebukak kay temian, tehelulay te, sambatan bahasa tentu, dembuak, yene point, atawakan yene pangadji, mian, si tinged antara banglipas pangandelin amban kita tantunin niya waktu ni gini kita pinangandel pabalik pegela ini kita baktul iene sige kapag amanatan atau akan cedi pe pangadatan amban ien. So bang niya agak makasaut ni iene pangadji miyaan payaman bi si dehelu amban muhadara inin ilai tinged pangadji iene si kisah tesubahat tebi miyaan may pong tinay kalasahan. So pagsakay sa ili miyaan taraak ni Binoo Benyamin si may pong tinai Yusuf miyaan ganta pu Yusuf haplahat Misir pege puas sa ili amban pagsapa we benal buo de rubalik iene miyaan pong tinaire miyaan puas amban pemoore tudyo king Misirin iene po Yusuf alaihi salatu wassalam na ini sinesaan wa Yaqub may pong tinaine miyaan bangsa inge bentuk peglengan din bangsa inge iene bentuk miyaan paasik de haplahat Misirin. So ko ito si ayat 67 ang bandelem suratu Yusuf alaihi salatu wassalam. Sinesaan wa Yaqub me pong tinaine miyaan yene me anak ne miyaan yene me mo Benjamin tudyo lahat Misr miyaan pen Allah ta'alahin. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء
inil hukmu illa lillahi alayhi tawakkaltu wa alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فإن نبي يعقوب عليه الصلاة والسلام nih bohon binepein ne Benyamin pong tinaibin inen sumagua ya bunayya o kami anakku kalasahan la tadkhulu min babi wahidin amay hubaya bangkam paasik megdelem lahat misir miaan dakam paasik megdembua yene si dembua lawang pegge yene lawang lah siti Egypt miaan belitellu lawang nin belitellu exit nin bang me ko ito si so nga ko Nabi Yaqub alayhi salatu wassalam paasik me kaanakan ni miaan magkanat-kanat niya paasik amban bab dembua niya paasik amban gawang si kedue niya paasik amban gawang si ketellu hangkan ne pe inne ya baniya o kami anakku la tadkhulu min babi wahidin dakam ted paasik megsumbaya si dembua lawang wadkhulu min abwabin mutafarriqah duk magkanat-kanat kam yene si gawang paasikan biyan atawakan meg bahagi-bahagi kam si tiap-tiap dembua lawang niya amban ka ang paasik si lawang si keisa niya si lawang si kedue niya si gawang si ketellu. Ina hinelian Yaqubin nan si inin may umat Islam. Way daak ne magkanat-kanat iyan mian paasik demiyaan. Hinelian Yaqubin nan si inin ko si tewa balis. Al-ain yene balis. Pegge kenyaan miyaan me pong tina Yusuf inen makalandok manamal lingkat din dukhap manamal peluehan din kemon megdembua iyan miyaan mekesin na pinayaman fen me tafsiranin sumagua arak ni hadja pe sobra manamal hablel la Nabi Yusufin amban siye kemon sumagua miyaan kemon pong tinay Yusuf miyaan hap bantuk nin duk makalandok manamal hap pinayampayam pegyahan samboy kemon pentapsiran ni pong tinay kalasahan. So dina ako Nabi Yaqub may kaanakan ni miyaan magkanat-kanat amban bayuan lawang paasik tinalew Nabi Yaqub ko niya nebitsiye sarta tewa bales iye neme kaanakan nemian tewa sabit iye neme kaanakan nemian so maananen me pong tinai kalasahan iye ne bales inin tantunin too geian tepeswete pen Rasul sallallahu alaihi wasallam innal ayna haqqun bennal balesin kasi bennalan teed bennal balesin too teed ga niya puting iyan si bales iyan may pong tinai kalasahan. So dembua amban me tesubahat zaman tagna zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam niya alella sayri mandi zaman sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman ni nawas niya palabay sa amban bihing sahabat mamandi miyaan sinabit we ni iyan miyaan kepote baran atawakan kepote sahabat miyaan mamandi miyaan
So, pegsakay sabit ni sa ili, puas amban panabit ni iyan na sahaba mamandimian, atawa kan iyan na mian lela mamandimian. Megtoy pinda pekuitan na may pong tinaik kalasan, tahinang kabang. Tahinang kabang. Megtoy magkaat, tahinang mian niya allergic ni. So, nansi inin may kabisara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang painin niya kitebi hap amban pong tinaibi, atawakan me lingkat amban pong tinaibi, atawakan bangkam me kikite me lingkat makanak, atawakan bangkam me kikite me miaan sasakatan cewek bihap, sube kam ngendua barakallahu lak. Bangpan pinagbarakat sikaw iyan me panyapno, atawakan iyan miaan me kakayaan no mahapian. Say dinaak pangandaakan Islamin cikita bi pangandaakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si iyakan bangpan e pinagbarakat sikaw anak no melingkat iyan. Bangpan isab pinagbarakat sikaw motor no bahao iyan. Bangpan e pinagbarakat sikaw sa sakatan no iyan. Bangpan isab pinagbarakat sikaw iyan may cellphone no iyan. Sa inin pangandaakan Islamin may pong tinaikalasahan. Bangkite nabit iyan e miyaan pong tinaite. Sarta kahapan kita manamalan. Pagi mura manamal, petumpang syaitanin, iyan si pinabittain inin, janan makadaat, iyan miyan si sinabittain miyan. Katawahan bi, baya kamnuk gai. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tamanan ekka ne peinne matay umatku. Hadis inin. Tamanan ekka ne peinne matay umatku, puas amban takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mataywe sabit, mataywe bales. Ain enande. Inin hawa bisa balesin me pong tinaikalasan amban me behe. Sin kasinwen amban kite. So hangkan tuhot te bisa sa Islamin. Lagi me bang me kesusuleyan ni miaan. Kesusuleyan ni bang nabit asal tantunin teed. Magbakas. Iyan e balesin, sinewit na miyaan. Suwaited, ngedua si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan e sinewit na miyaan, barakallahu laka, atawakan barakallahu lahu, bang isab pinagbarakat, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan e miyaan, may kapanyapan atawakan may anak sinewit na miyaan. Inin may pong tinaikalasan. Hangkan ang bandua ate biduk kita bi pasape atawakan duk kita bi tumala ang bansabit inin wadu subahatku yene bisyarate bi a'udzu billahi bi kalimatillahi tamma wa min kulli syaitanin lamma wa min kulli syaitanin hamma wa min kulli ainin lamma miyaan ang bandua iene balis manjari inin pengen dua abi si me kaanakan bi supaya gitu wa me balis atawakan ain inen me pong tinaikalasan. Pinin pun penubahatan te bi me bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Atawakan a'udzu billahi bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sababan iyan me balis me petek ka diata bulak dunya inin. Buada pun baya kita rukgai rasulin magpain. Tamanan ekka ne umat ne mate itu rata bulak dunya inin amban labay balis. Puas amban takdir Allah subhanahu wa ta'ala. So al-ainu haq, balesin to. Naman jari niya waktu ne baya kamdugay amban may ulama takaleku yan e miyaan Sheikh Ruhaili magkulang maglabi amban ulama Madina. Yene me miyaan megpost ko dili Facebook me kakayaan no me kaanakan no ko me ako ne pente miyaan panagbisara so ni waktu ni magbakkas iyan bang niya me kasibit ni amban iyan me bagay no iyan lagi penungutan iyan me kejin kime pong tinaikalasahan amban dilin pangatayan. So subi kulang-kulangan tabi iyan me megpost kakayaan natawakan iyan me an ine-ine ni
Iyan may kalasahan tabi amban kapanyapan atawa kan amban aan ke. Iyan sabab behli tabi amban iyan dabayu inin pegge baya kita biruk gai. Kasi benalan inin dukto o inin. Pen Rasulullahin. Innal ayna haqqun. Benal balesin. Benal iyan miyaan sabit-sabitin. Too. May pong tinai kalasahan. So inin puon dina akwe Nabi Yaqub. Yene me kipong tinihanin. Yene miyaan me kaanakan nen to me kipong tinihan Yusuf le. Paasik amban lawang megbeyuan sinabab pagihap bustan din. Hap bantuk din. Hanggaw Nabi Yaqub kalu-kalu ni siya tewa balis tewa sabit. Bang siya megdembuwa kemon me pong tinai kalasahan. Sumakuha pen mian Allah Ta'alahin. Wa ma ughni ankum min Allah min shay. Sumakuha siya kule advice sadya sa gero hipkuy makatabang tudyo kaam bang niya na ginanta wa Allah Subhanahu wa Ta'alahin. Ma ughni ankum gero hipkuy siya makatabang si kaam bisan ini. Bang niya ni ginanta wa Allah Subhanahu wa Ta'ala si kaam. Inul hukmu illa lillah. Bennal pe inne peg kehukumin. Bennal pe inne pagbaya-bayain. Ga niya ngantanan ni turat habulak dunya inin. Illa lillah. Malaingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuput dan buwa-buwa. Alayhi tawakkaltu. Siya ko pa inne magtawakkal. Wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. Duk subay pa inne si Allah Subhanahu wa Ta'ala patut magtawakkal iyan siya magtatawakkalin. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum. Pagsakay ni sa ili tekka miyaan silahat Misir. Siyempre lengan tala ili amban Palestine sumaguwa addat Quranin sinortkat noe ne ga ne supahat ne iene me petekang den bang ine me mian perwaan den bang sa ingge me bentuk pagkakan den silan sa derecho ne me pong tinai kalasahan yene siketek kare delem lahat Misir mian e megpopong tinai mian. So pagtek kasi sa ili delem lahat Misir. Walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum. Si waktu siya paasik amban iyan pangandaakan metettoari siyeli atau akan pangandaakan samari siyeli, maka na yugni anhum min Allahi min syai'. Gayru hep iyan sinabab amban yene siya samarele amban pangandaakan samarele. Yene paasek de silawang magkanat-kanat lay. Tantunin gerhep siyin humalli amban karal Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila nete sulat. So maananin sababan hadja. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Malingkan mian amban Yaqub hadjayin pemeheli ni atawakan amban Yaqub hadjayin amban dalam pengetian Yaqub hadjayin tanda kesusene ruklasane iene sime kaanakan ne miyaan iene sime megpepong tinaimiaan puun daak ne mihasababan magkanat-kanat iene paasik de silawang miyaan sumagwa duman maananele we syukatan ne miyaan tehinang de sababan miyaan we humali ni siya amban takdir Allah Ta'ala apabila nete sulat si siya. Inin may pong tinai kalasahan. So nansinin mamatlob si kitahin itikhadul asbab. Yene pihate sababanin. Sumagwa bang puas amban pemihate sababan. Umatag na si kite kalaatanin. So ga na kite sinukot le si parkala miyaan. Pegge bakas hinang te si kitehin. Sumagwa amban Allah Ta'ala gantaanin. So inin, maksud ayat inin may pong tinai kalasahan.
Bang upama tewa kewe takdir Allah Ta'ala. Puas amban paghali ino. Nisisitahin tehinang no kawajiban no. Kome ko ituin inen. Bang upama beseno nege pegwa-gwa. Bang upama beseno ne meg social distancing. Patala kamban me sawe no. Masih keu ketekahan. Iene aramala me petekasin inen. Mananin. Iene pahali nulay. Iene me an pangaplay no me social distancing. Atau akan iene me isolate no sambatan bahasa Anggalisin. Baran nun. Gayin makapahali kau amban iene ta surat Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaguwa pegge matlu badja duk wajib hadja si kau iene maghaliin. So gay kay sinukot bang upamanin tewa kay puas amban paghaliin. Inin maksud sin ayat inin me pong tinai kalasahat. Wa innahu ladhu ilmin lima 'allamna. Bennal te Yaqub alaihi salatu wassalam ladhu ilmin. Yene dapu panghati. Tege ilmu. Amban Allah subhanahu wa ta'ala lima 'allamna. Punne tege panghati sinabab amban iyene pemeno kami iyele. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Sumaguwa peinne kekahan amban manusia la ya'lamun. Gay ketauhande iyene mian program Allah subhanahu wa ta'ala hin. Atau akan gak niya ta'alab-alab de metu mian kamanamal parkala ge ta'alab-alabu manusia tura ta'bulak dunya ini. Manjari may umat Islam pagsakay na sa ili paasik may magpapong tinimiyaan sampay lay na siya magkaswa duk iya na si Sham'un inambanan may magpapong tinimiyaan si waktu siya balik po si Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam na paasik ni siya balik po Yusuf ganta may kinakanin na pente pabalik. So, duman kaniya pong tinaire taamban si lahat Misir. Dinak inambanan ng Nabi Yusuf. Miyaan supaya ngandel atau akan temunaken ne. Benal balik do may magpapong tinaimian. So, magkaswa nila ikemon. Iyan ay magpong tinaihin. Di si Benyamin na ruksyempu ang banpong tinainen. Paasik ni siya po Nabi Yusuf kemon pabalik ganta melikinakan. So kompleto ni kemon may magpong tinaihin may pong tinai kalasahan. Walamma dakhalu ala Yusuf ben Allah ta'alahin. Si waktu ni siya sa ili paasik po Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam nalain ni si minulliya may pong tinai kalasahan. Lain ni minulliya iyan miyaan wa Yusuf magpipong tinai miyaan kemo. Na inahinang Yusufin pinatuli uwe ni si astana ni bang siya mangan pinaglimbang. So sempuk dembuwa pong tinainen pinaglimbang we ni. Sa ili pagharap, pinaglimbang. So tegelimbang kemon Benyamin do iyan kesempuk dembuain siya sa manggana limbang nin. Ine bisara Nabi Yusufin pag penne ga niya limbang no. Ako ne penne nga limbangan kao. Nasi ini magkakan-kakan na sa ili. So, kung ando ase, iyan pong tinaira sali-salimiyaan. Ubos, pagtaabot sa isaili, tuli, pinaglimbang doon sa buwe Yusuf kemon magpapong tinaimiyaan. Nasampay tegelambid kemon, tegelimbang kemon, telebisyo sa Benyamin, iyan manggana limbang nin. Nalain miyaan kung ngan doa si iyan
pong tinaire sali-sali miyaan, yan pong tini Yusuf langgong miyaan. Pagega niya alimbang ni pagsakay tuli sa ili. Ine bisaranin. Pain ne bang bakas elum pain ne Yusuf. Bang bakas pain ne elum Yusuf. Ga ko pain ne tuli dendang-dendangan pain ne sa inin. Ga kumangan dendang-dendangan sa inin. Ketawhan ko pain ne, asalgay ko pain ne. Ilekkahan nok ilebahan we Yusuf. Jaman kami pediki-diki. So manjari may umat Islam, sa ili nakahalanin. Na pain Nabi Yusuf po Benyamin, pag-ilay na sa ili, ngandu ase si dine, pene ako ne pene ngulid kao. Kita ne pene duangan, mag-ulid. Pagsakay sa ili, mag-ulid, antara Yusuf, dok iyan pong tinaine langgong miyaan, may pong tinaikalasan. Pero Allah Ta'ala, walamma dakhalu ala Yusufa awa ilayhi akha. Awa ilayhi akha. Pagsakay na mag-ulid na Yusuf dok Benyamin. Kinekepan we pong tinaine miyan. Pulhagit pulkekep. Iyan miyan pong tinaine miyan. So, ulali iyan pong tinaine sali-sali miyan. Bangway kinekepan we Yusuf. Bangway kinekepan we Yusuf alayhi salatu wassalam. Bangway pinne. Budembua iyan na kura sultan dalam Misir. Dembua iyan na kura miyaan magbahi dalam Egypt. Ubus ako pa na dembua ang ban bisitani. Dembua ang ban behukitene. Kinekepan ko ni sa ini. So, pagsakay kinekepan sa ili. Pain Nabi Yusuf. Siye. Pala, ala Yusuf awa ilayhi. Kinekepan we ni pong tinaine miyan. Napiyon ba magkasuwa? Subhanallah, 40 tahon tapit. Sawi magkalasa. Bahu magkasuwa. Bisan lukao. OFW kew. Kita iyakan tuo. 3 tahon kew tu dalam Saudi. Dalam London. Dalam Europe. Dan tahon do kew magsaperok metetto ano. Dan tahon do kew magsaperok anak no. Dan tahon do kew magsaperok pong tinaino. Bang do kew tek kasi airport sa ili. Magtengungulan do kew hawa. Iene dukka no. Pagkita kiteno ne balik. Iene wakas pong tinainom yan. Sa ingin na bang Yusuf. 40 tahon. Ga magkasuwa. Duk iene pong tinaina langgong miyaan. Bahune may kipagkasuwa pabalik antara din duangan. Wigi kekepan ni pinahagit-hagit pagsakay siya taawat sa ili mag-ulid. La ilaha illallah. Nahangkan ni pini, awa ilayhi akha. Kinekepan we ni pong tinainin. Sampay kinemutan we ni. Qala, inni ana akhuka fala tabda'is bima kanu ya'malun. Kinemutan we ni Benyamin. O pe inne pong, o kyo pe inne, iyan pong tinik. Inni ana akhuka. Ako pa inin pong tinainon Yusuf. Ako inin pong tinainon Yusuf. Fala tabdais. Dani kew nangis. Dani kew susay iyan eme sihinang pong tinaita iyan. Gani alimbang no siya waktu no mangan. Gani sewe no siya waktu no mag-ulid. Ako ne pein na sewe nun. Ako ne inin pen ni Yusuf. Iyan pong tinaino melepas. Amban ka amin. Labi 40 tahun tapit. Wala tabda'is bima kanu ya'malun. Dani kew pinne suse. Dani kew pinne suse. Iyan si may hinang pong tinaita iyan. Tiya nero kung ngalindegan kao. Tiya nero ko iyan miyaan ganta sawe no. Miyaan si sangim ina natawakan si kasangga. Si keelum sambatan iyan na bahasa te ko ituhin. Nainin may pong tinaikalasahan, subhanallah. Ine hinanglen amban may kisahan pe sayili. Hinang Yusupin si waktu kekepan ni sayili. Pong tinaine miyaan. Pagi magkalasa siya jaman dari kidiki. Inukwe na may bukok nin. Inukwe na may miyaan. Sinengut we na may miyaan. Iyan na may binginin. Sayili. Sabab dembuwa ang man kalasahan no ko ani pinaintele
puas ili magkasuwa kang pabalik. Naubos miyaan pagtsakay sa ili miyaan pen Allah subhanahu wa ta'ala hin pagtaabot ni sa ili ganta balik may magpapong tinaimiyaan kemon pente pineberalihan ni siya sarta tinakesan ni pinalawi-lawi pe amban ni takesan sinduehin tinakesan pe pinalawi-lawi amban takesan sinduehin ubos para balik ni siya plahat Kanaan binoo ni we de iye ni miyaan anu miyaan bakas tebelire miyaan siyempre pinebelihan ni siya balik ko Yusuf alayhi salatu wassalam pagit teboore ni iye ni pong tinaire pinasan Yusuf miyaan niye ni Benyamin naihep may pong tinai kalasahan pagsakay song balik gene mabaya pelekkat pong tinai Yusuf langgong miyaan amban Yusuf alayhi salatu wassalam gene kupen na nuhutsi pabalik gene kupen na nuhutsi pabalik tune kupen na sikao sampay binuyo-buyo iye na miyaan we Yusuf kung tinaine miyan dinaknuhot pabalik penne gene kupen na nuhot pabalik asal tune kupen na sikao miyaan mepeten nain naman jari gesya benne miyan sumaguwa mihalabean Yusuf bangsa inget taamban iye ni pong tinaine miyaan na penne bi Yusuf alayhi salatu wassalam bangkyo penne babaya paamban tu si ako ennak ko penne tasa yene miyaan baso penginom-inuman malik penginom-inuman king yene asal ganta penginom-inuman na may kahawa bang may baratano ko may baso kulay sumaguwa yene baso halga pe amban may baso kuyinin yene baso ganta si king may pong tinaikalasan pe inne betad ko pe inne dielem miyaan semmek no dielem binoo no ubus pegwa ko pennewe tangkew no na sinabab amban iyen miyaan parkala miyaan gay kew penne tebo o uwere taamban kew tu si ako peggiaddatin jaman syariat Yakub jaman miyaan oras ne bang niya makatangkew hukuman din pinabalik iyan ni alata tatangkew miyaan si ketengkewanin ubus ineddo pe iyan ni makatangkewin tehinang banyaga tehinang ipun dan tahun iyan ni makatangkew miyaan we aketengkewanin say sara din jaman lay ubus hangkan ni pinene we nebi Yakub sa nebi Yusuf sa inin enna ne yene tasa na miyan, baso na miyan dielem binoo Benyaminin, supaya miyan Benyamin taamban, pegi say, syara si aame penengkewin, ataw kan makatangkewin, pinengurong si aketengkewanin uste hinang miyan bataan ni dielem dan tahun. So, miyan tepikil Nabi Yusufin. Naman jari binet tadwe ni Panginuman na miyaan dielem binoo Benyaminin. Napain Allah Ta'ala dielem yen sa ayat ilin. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi. Thumma adhana muadhinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Napagsakay na inisi sa ili tinakesan ni binettad we Yusuf tasanen atawakan basune miya an dielem yene binoo saline miya an binoo Benyaminin. Pagsakay sa ili para kuat na magpapong tinaihin kasyempok dembua para balik na Kanaan punebitebi Ibrahim Yakub alayhi salatu wassalam
dinak tinurul we Nabi Yusuf si me bataan ni peneturulun bime ameg boomyaan. Bubingel lang o kamme kafila o kamme aamyaan bakas melli innakum lasariqun. Benar-benar liu kampenne panangkew. So pen Allah Ta'ala hin. Ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi binetta duwe Yusuf iene basunen delem binoo salinen pongtineinen langgungin yene Benyamin. Thumma adzana muadzinun ayyatuha al-'iru ubus puasili dinak tinurul si bataan mian Yusuf mian pegsakay na bukot-bukot sa telebbi ngelang ne mengel sarta ngelang ne si ayyatuha al-'iru innakum lasariqun o kampen na may abakas melikinakan o kam may amag tulak-tulak benal-benal pen kaam nang kew kam qalu wa aqbalu alaihim madha tafqidun. Nabalik hep me pong tinai Yusuf miyaan. Balik hep me pong tinai Yusuf miyaan. Si pege peinte niya nangilang benar-benar siya panangkew nabugana kimatan daw siya miyan mekieddo atawakan makatangkew amban. Yene me kapanyapan Yusuf miyaan. Ina bisararin qalu wa aqbalu alaihim misaras ya sarta petujju nepi mian si meglilinganin madha tafqidun ine penne pinihabin ine penne tatangkew amban iye astana tu amban mansyon tu qalu nafqidu suwa'al malik wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im fa inni nafqidu suwa'al malik piha kami penne basumalikin basukingin yu penne niya mo one amban kaam nasine-sine penne mekepegwa iene pe inne tasa inen atau akan basu inen inurungan i reward dakakanan debohan dembua unta duk aku penne maggarantolin asal pengurungku penne reward inin ana bihi zaim bimana maggarantol yene si mekesua atau akan mekepegwa iene mi antasa ne kuramian atau akan basusin ne kuramian namun jari me pong tinai kalasahan ulali iene me pong tinaine man tinuksa siye wen magtangkew ine siya sa bisyararen gak ketawan de dalam planu Yusuf ili kemon pong tinairan yan me pong tinai kalasahan pene qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin qalu tallahi misara me pong tinai Yusuf miyan kemon tallahi sapahan kami si Allah subhanahu wa ta'ala laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard ketauhan biru isab bitu kami lahat misir duman ganta kami magpakaatin duman ganta kami makaat duman ganta kami maghinang kalaatan sumagwa pitu kami hadja para melisin kinakan supaya ni atakakan kami dalam lahat kanaan dalam lahat iya ni pilihan kami wa ma kunna sariqin dukduman pe inne kenian kemihin me magtatangkew napiyon tinuksa akew gana tikim matnu we kao makaboo miyaan me pong tinai kalasahan puasili penne qalu misara yene me pong tinai Yusuf me miyaan bataan Yusufin alaihi salatu wassalam misara qalu ma jaza'u in kuntum kadhibin na ine penne tungbas nen bang upama keniaan biyan megputing wega kam makatangkew ine penne tungbas nen ine bisyararin atau ine penne tungbas nen bang upama bisyarabi iyan puting wega kam magtangkew ine kew tekesua hati basu ne kurain tasa na kurain dialem pengisihan biyan na pa inne qalu
jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadzalika najzil zalimin. Tungbas nen pa inne antag-antag te kesuwa basu ne kuralu basu maliklu fahuwa jazauhu kadzalika najzil zalimin. Tungbas nen pa inne yene ko tungbas mabaktul si kita bihindo. Ined doa magtangkewin, hinang banyaga, we ake tengkewanin dilem dan tahun. Kadzalika najzil zalimin. Sai kita bipein ne bang kita binung basan me aanyanya, me apanangkew nan sinin maananen. Fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih. Nalay ne. Ilungkad ne. Sa dilem plano Yusuf inin kemon me pong tinai kalasahan. Dilem plano Yusuf inin kemon. Amban kahandak Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya teles sa we me pong tineine inin bang ine bakas teles sa Yusufin si waktu iya pinagdirembuan de si jaman de diki-diki. Si waktu teles sa we me pong tineine inin bang sa ingge parasahan. Iya ne pinagdirembuanin bang sa ingge parasahan iya ne mian. Hininang sa ininin. Ko jaman pengehinang de po Yusuf. Si jaman ne diki-diki si waktu pinagdirembuan we re ilabo magdirem kupong. Sampai lepas ang manahli pamilyane. Direm 50 tahun. Pandakan Allah inin si siye. Po Yusuf alaihi salatu wassalam. Fabada'a bi aw'iyatihim. Qabla wi'a'i akhihi. Na meglungkat na siya ilungkaran ne. Pen Allahin. Fabada'a bi aw'iyatihim. Tinagnaan ilungkad. Kemon iene binoorem yan. Kemon pengisyahan pong tinairem yan. Qabla wi'a'i akhihi. Behu ilungkad yene pengisyahan Benyaminin. Pong tinai Yusuf. Peintem yan malanggungin. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Naihep te kesua basuhin atawa kantasahin si pengisihan pong tinairemyaan. Subhanallah. Bakas ni siya mesuwa iwe kiniaan den tek kasi dilem Egypt, dilem Misir, we duman siya magpakaat, duman siya magtangkew. Sarta bakas ni siya magpain bang asalben na mian makatangkewin sa ili, mian amban kami na tungbas nin, yene ko tungbas mabaktul si kitebihin. Pagluwak te kesuwa, iyene mian tasa malikin atawakan, iyene mian basu malikin, basu na kurain, dilem pengisihan pong tinaire. Dilem bang public do mag-text kam. Ano me pong tinai kalasahan? Mian ibut-ibut sambatan anuhin. Sambatan anuhin sambatan mian bahasa Hindu. Bang anak magtabang kam nga kay bang lisag siyam sangim amban lisag siyam nga but may lisag 10 2 times Saudi amban lisag siyam taman lisag 10 yun ko may time TV duk amban may lisag amban asar nga but may lisag 5 kuhap-kuhap. Kung may oras pag live TV siya inin, dakam daw nawag. Dakam daw nawag. Dakam daw nawag. Miyaan. Kung na pinainlay, miyaan backcut tin live tin ko may siya inin. So, pun mian dekat mian
niya man nawag Allah alam ang sino bang lu ke upama rin buwa pong tinaiku big-text sadya text pagwa ruto textin si si bang kumag-live pagwa ruto uustahan sinuay padya sili mian paano ni patala ni so bang tawag automatic pandem live 10 ubus automatic mian pandem ini mian anutin ini pwede pagpangadjitin so ang baniin nabang kam nga ka ame hubaya mian dated meg-take sadya kambang niya kalagahan meg-take sadya siya bang nawag da ate lagi may oras sa ili pag anong tebe mian amban-amban ni lahat amban-amban ni mian lahat mian darakon bi kita nawag igi kilalik bang sino manawag mian dumano ay nako antag tikitiman pereheng ini gak tanu ko bang antag kita pereheng nga iti siyam ko bang antag perehengantin inatemian perehengantin bi anuhin bi pagi bang petek ka may pong tinai kalasahan niya may 20 magtawag pito mian nagtilew pasyalan may bangsumian kita bi muase bangsumian kita bi mian magano inshallah post camero magpost do kami bisan kam game inbox post camero bangsumian kita bi muase inshallah taala bang tu kita bidelem saudihin post kamero amban Facebook ngapat ngadji post kamero amban Facebook ko amban Facebook katuan mursid amban Facebook sine ni mian mag-akar kami bisan na kamgay mag-inbox bisan kamgay mag-inbox mag-post do kami inshallah taala akahan kami rukam da kam susi iyan mian si tengid magpuasin magsumbaya ro kita bikemon inshallah subhanahu wa taala so 20 mian ili bentuk pag siguro ko dili kaw nilew pasal bang sumian kita bimuasi so muasi kita bi mian depende si pagpayam bulan tu dialem saudihin pain uska am dialem kielin pakali kam si mupti bi maluulo pakali kam si mupti bi maluulo manjari teke suwa ni okay takasuwa menjari me peng tahu lupatan menjari mian tekesua ni anuhin tekesua ni ini ko inin tekesua ni basuhin dialem Benjamin bang me si bahasa te kuti sa tuhut tenero Arab nen mian Benjamin na kita raho
Sa manjari may umat Islam pen Allah Ta'alahin thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi. Ubus ilungkad ne ginwaan ne iyene basu malikin basu bakas binettad Yusufin dialem mian wi'a'i akhihi dialem ginwaan ne amban iyene pengisihan pong tinaine mian para ganta binoone mian me pong tinai kalasahan. So pagsakay sa ili pen Allah Ta'alahin kadzalika kidna li Yusuf ma kana liya'khudha akhahu min dinil malik illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ubos me pong tinai kalasahan puntehin ang miyan we Yusuf me plano miyaan puntehin ang miyaan we Yusuf me plano miyaan yene binettad tasahin basuhin dialem pong tinaine dialem pengisihan pong tinaine miyaan puas amban ili ginuaan plano pemeno Allah Subhanahu wa Ta'ala miyaan kemon punebi Yusuf. Plano miyaan kemon duman panganya niya me pong tinaine lay isanin ganta pamalis we Allah Ta'ala dukte sulay we pong tinai Yusupin bang ine bentuk parasahan iye ne pagderembuaan den me pong tinai kalasahan miyaan puas amban ili iye ne duk tehinang Nebi Yusuf me pong tinai kalasahan miyaan yene taamban uwe de pong tinainin si dialem pamarintane dialem dinil malik dialem pagbaya-baya ne dininan sinin dialem pagbaya-baya ne. So pagi pangga miyaan niya plano sa ili magga men niya plano sa ili tantunen teed miyaan gay miyaan taamban pong tinaine miyaan Benjamin dialem dialem astana ni. So tinoan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala miyaan me plano miyaan Yusuf supaya niya sababan taamban pong tinaine miyaan si iye pege sa ili iye na syara magtangkewin jaman lay inambanan miyaan mapanangkewin siya katangkewanin sarta hinang ne banyaga dialem dan tahun syailik syara iya nemian zaman lay illa ayyasha Allah me parkala lay pen Allah Ta'ala maka naliyakhudha akhahu kadzalika kidna li Yusuf say pen nebetaran kami tinuan plano Yusuf maka naliyakhudha akhahu min dinil malik supaya teedda uwe ne iya ne pong tinaine mian Benjamin dialem pagbaya-baya iya ne pegnakura ne dialem pagbaya-baya ne supaya taamban si iya pong tinaine mian narfa'u darajatin man nasha dangkat kami darajat si sine-sine kinabayaan we kami dinangkat wa fawqa kulli dhi ilmin alim dugbennal teed si kokan sin kemon aatao mas labi penia patao amban ingi wa fawqa kulli dhi ilmin alim si kemon aatao tantunen niya mas labi patao amban ingi. So sa inin sunnat dia tak bolak dunya inin may pong tinai kalasahan. So manjari ni rahu mian taman inin may pong tinai tiya nagay kapag ang bang ito sugpatante pe mian kuege ni tanto hap anu story ten siya
si second topic, second mawdu insyaallah taala mian tagnaan te amban iyan kepungan nilay ubus mian continue tengebut iyan siyang mapatag ko ito to isya nin imian ine kitege tanto ano ine tanto magtuon maibisahan tin story tin mian kerwenen tiya ni silpontin 20% sa bu song net mian ganta 20 ubus iyan ni mian nemen may 10 minit sa tawakan mian 20 minit sa so insyaallah taala sugpatante bisa iyan tenged pakaradyaan mian pege las-las itu Yusuf antara Yusuf dong pong tinainin si waktu na sa ili laos may magmaap minaap do pito may magkinekepan do last minute sumagwa insyaallah taala sumo tagnaan te amban tagna kepolongan patiha te mian yene tinagnaan billahi nakone pinaintelay amay hubaya si Kaam Kemon dapat kepentewe magtawag pente walau pun mag-text kor kami pagyan niya pang patek ka bisan do kita sang mag-live paglesan no tek ka textin sa hili mian so bang may nilaw kam upama lune ke pasyalan agama lune ke pasyalan mian pagpasyalan puwase lian beted yene antara pag live tebinin waktu pag live tebinin mian yene amban lisag siyam ngebut me lisag jempu dembua dakam dahu meg inbox ngawe dok dakam dahu mian dakam dahu pente mian meg call mula nako ni pinainteli na pamon na ito so sa tiyan kiti ge ketohan temua bisyaraten pag bang may dilalun besu bang hadjapet tud gana ujung pon na sampai may bisyarate iene anuhin ne mian ko gini ketohan tenugpatan dok sasaw ni kita bang may dilaluin pikilanten mian ni so insyaallah taala mian ko inin tumewa me sumo yene oras me pagmaap bisan saingge hadjadu duse bisan saingge hadjadu pong tinaino pean masih pong tinaino pean masih mian manusiain tantunen magkasala bangkew mihame pong tinaino perfect gikew nga suwa pen bisyarahin idha kunta fi kulli al-umuri mu'atiban falan talqa alladhi la tu'atibuhu فعيش وحيدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة أو مجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشارب ميان فإن بانكيو إذا كنت في كل الأمور معاتبا بانكابا nahadjakeo mian pilmi kabayaan nun perfect binagay nun yene aga niya sala ni falan talqa alladhi la tu'atibuhu tantunen teed gay kiyong isuwa yene mian gay kikisuwaan nu kamali masih iya magkamali so katapat nin suwe kiyong magay malaikat bang kabayaan nun perfect bagay nun so
bang kabayaan nin si tiap-tiap parkala diki-diki aja salak cewek nun. Megtuin na susunan nu, megtuin na miyaan bisarahan nu, falantal kalladhi la tu'atibuhu. Gay kew ngesuwa we gay ke susunan. Bang sayli kat terevehunun. Fa'ish wahidan. Katapat nin petan na kew rendang-dendangan. Petan na kew rendang-dendangan. Bang kabayaan nun bagay perfect. Awsil akhaka fa innahu. Ataw akan isab sugpatun iyene kesilasanun si akhaka pong tineinun. Akhak. Fa innahu muqarifu dhanbin marratan aw mujanibuhu. Sa indananun pain iyene si pegsew kakain rupong tineinu iyan. Bagay nu iyan. Duman te keswa nun kahaba we meghinanghap iya tawakan we perfect tehinang nen chikao masih iyan si pagbagayan bi mukharifu dhanbin marratan masih mekinang pardusehan marratan rune kemintan de au mujanibuhu bang petek kaisap tetinggalan we ne iyan mian dusehin idza anta lam tashrab miraran ala alqadha banggay kew nginum bohe banggay ni hajat tinoong ko mian bohe tediata, bohe hujjad, bohe sapa, bohe kupung. So, banggay kew mian nginum. So, benadja bohe tinoong. Dhamita wa ayyun nasi tasfu masyaribu. Tantunin te dhamita. Lekkakan kew sa kapalan. Fa ayyun nasi tasfu masyaribu. Sine manusia tinoong ni hadja kahaba ininumnen. So, pinemisal si bohe iyan na may pong tinaitin inin. Bang petek ka tinoong, bang petek ka libeg, suwe taymaan. Asmag pong tinaikam. Bisan pa sa yung gadjadusinin, pong tinainu iyan. Niya waktu ni asal gay kekehetan pag-usbahin. Duman niya waktu ni asal si kahaba waktu gated kekehetan ine miyaan kekehetan iyan antara pagpong tinain. So imma bang gay kew nginum bohe tinoong gay kew ngesuwa bang enadja ininum nun suwe nadja bohe tinoong gay kew ngesuwa katapat ni lekkakan kew nainin me pong tinai kalasahan si tenged pasalan parkalain inin sayli. So, sumo inin salasay te kemon. Pasalan, antara pagmaap Nabi Yusuf. Huni tepi bang may ako ito. Bakas kayo ilabo dem kupong, pinagrupapakan, pinebedlihan, sampay tumala ka amban amma no. 40 tahun. Sampay tetuksa kayo delem rumaa. Gaya ketawahan no bang sine mengipat keuhin. Sampay umisi kayo delem kabuso. Puasili. Tekiteno ne balik. Bakas iyan miyaan menginang kausaiin. Dapat kaya asyad di walaupun pong tiniino langgung tantunin hunit. Sumagawa masiru isab. Niya loang pagmaapin. Iyan isitingad antara may magpong tiniinin. So kitewi insyaallah sumo bangkag ti. May pakaradyanin. Niya yan may magpong tinain dahil kubang may garo kaya niya may mayam-mayam ko ituloy bang inik eh. Magsasa sa baban may bulak. Magsasa sa baban may gamig tewa si bahagi. Magsasa sa baban may tinda magsasa ina-ina ni. Mga roke niya may pakalik-kalik ko ito bang inek eh. So bang upama niya istidi kew. Sumu kao mula-mula tinambalantin insyaallah taala. Murah-murahan bang kew bang pantatayma no. Iyan bentuk pagmaap inin. Bang niya ka magsagda mag-ahli pamilyahin nan sin. Murah-murahan bang panisab tapik inin may paghapkaam. Antara vi metetto Antara vi iyan miyaan megpong tinai. Antara vi iyan miyaan meg-usbawaris. Pagyan may manusia. Atasan sibat niya miyaan sibat hap may katalahan ni. Sa baban gay megsulot tuk sama ni. Gini moli-moli miyaan upama may amban katalahan. Sa baban pagigini kesulutan sama ni, gini kesulutan si miyaan.
inin me pong tinaik kalasahan. Subay inaan me addat tebi ini. So inin sumu insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa ko na pinin kumiyaan. Anu ko sa daun inabinin anu ko sa messenger kun sumukuhap insyaallah ta'ala. So salam doa si kam kemun mian ini may pakarajyan inin asal tantun ni ape pebalik terus sampai mati pung tinainin sampai mati mian may samanen mengkin ne pipeg hap kubol ni magtengungulan pisan tag sunduk na rin ini sa paidahin ini sa mian anunin ini sa mian paidanin sa ili mengkin ne keu pili magtengungulan hap kubol ni jaman ni ilalung pasagan na may metetto eno jaman ko itu pe tebiya saman pegpesoyan mi bang sine mengipat iyahin pegebahin eh pagpasya-pasahan bi amat po si kakka amat po si toto amat na rin si ano wado man kaya among may alamat ketuas pangatean may pakaradyan yan usming kinakambasa magtangis-tangis bang ne matay metetto ebin pi hap kubul ne pi hap may pagbahangyahan ina sa gunanin insyaallah ta'ala inin masih pagkagta sumo mian so salam doa shout out si Kao nawag okay pong tinay ko kalasahan na dapan balik-balikon panawag numian gero bang ako mian gero kang ama sa mga tian ko ba ni sinakante kyo bunchi so maap tabi ni manawag mian gero ko mag-aka banglu kyo da kyo susi ko kyo me susi peno me screenshot te kyo peno inin manawagin da kyo susi gay da kyo susi insyaallah taala lunok manamal pangatian me pong tinitin ini so say ni subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh